Ramazan je mjesec duhovne obnove, posta, ibadeta i činjenja dobrih djela. U ovom mjesecu vjernici širom svijeta nastoje produbiti svoju vjeru i ojačati zajedništvo kroz ibadete, sadaku i zajedničke iftare. Večeras je s nama Admir Efendija Muhić, imam džemata Maljevac pri Medžlisu Islamske zajednice Karlovac, s kojim ćemo razgovarati o značaju Ramazana, duhovnim vrijednostima koje on nosi, ali i o aktivnostima u džematu Maljevac. Esselamu alaikum i dobrodošli. Alaikum selam, bolje vas našao. Izgradnja Islamskog kulturnog centra je uveliko u toku. Da li ste zadovoljni dinamikom rada? Bogu hvala, jesmo. Više nego što smo očekivali. Zapravo, mi ovako nismo ni zamišljali. Ovo je navigacija koju nam je Bog odredio i mi se te navigacije držimo i jako smo zadovoljni sa učinjenim ovim do sada. Šta je sve urađeno i šta nas to očekuje u narednom periodu? Ovaj Ramazan je, da kažem, prekretnica, jer mi tu brojimo da smo na polovici našeg projekta. Pola smo odradili. Uz pripremanje, projektnu dokumentaciju, kupnju zemljišta koju su džematlije, džemata Maljevac, u potpunosti, u 100% iznosu sami financirali. Ono što je zanimljivo, mi nismo čekali trenutak kada će nam se pojaviti neki šejk iz arapsko-islamskog svijeta ili domaći donator. Mi smo ishodovali sve potrebne dozvole i krenuli smo odmah. I sami nosimo projekat i evo do sada, sad će 1. maja biti 2 godine kako intenzivno radimo na izgradnji. A to znači intenzivno tragamo za vakifima, dobročiniteljima, dobrotvorima, onim ljudima koji žele u hajr učiniti. Tako da smo sada na polovici izgradnje i jako smo zadovoljni. Šta će ovaj centar značiti za mještane Maljevca i Karlovačke županije? Nama, muslimanima koji živimo u Hrvatskoj, koji živimo na ovom pograničnom području Karlovačke županije, džamija nije sve, a sve je ništa bez džamije. Džemat postoji 27 godina. Tek smo došli, dakle, u ovu fazu gradnje džamije. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da imamo najmlađeg hafiza u Europi, dijete od 8 godina koje je cijeli Kur'an naučilo na pamet, a nema džamije. Mi već uvelike kasnimo. Uskoro se priprema još jedna hafizska dova za jednog hafiza koji je porijeklom iz Maljevca. Mi imamo iz džemata Maljevac 23 učenika koje je završilo Zagrebačku medresu ili Islamsku gimnaziju. To je u procentima 300 puta više nego veći hrvatski gradovi. Koliko nas tamo živi. Dakle, u tom smislu džamija ima svoju ulogu, svoju brigu. Džamija je nama navigacija. Džamija je nama mjesto susreta. Ona će najmanje služiti za namaz. Obavimo namaz, 10-15 minuta, idemo dalje. Ali za sve drugo, u njoj ima mjesta i ona daje. Tako da je nama, bez navigacije mi ćemo se u većim gradovima izgubiti. Džamija je prvo i osnovno, dakle, navigacija, da ona ima svoju ulogu, ne samo u vjerskom, nego i u civilnom i svakom drugom životu. Nakon Siska, novi objekat Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj krasit će i ovo mjesto nadomak granice sa Bosnom i Hercegovinom. Ono već sada krasi. Ambijentalno je izveden i uklopljen je u prirodu. Autorica idejnog rješenja Alma Pinjić iz Jablanice, odnosno Željka Tomašić iz Zagreba koja je radila glavni projekat, uklopljen je u sadržaj da je to falilo Maljevcu, da je to ulaz u Europsku uniju koji će biti prepoznatljiv, najfrekventniji ulaz zapadnog dijela Bosne i Hercegovine, ulaz, dakle, iz Bosne i Hercegovine. Kada gledamo s ove strane granice s naše, on je značajan i za Bosnu i Hercegovinu.
i za žitelje posebno Unsko-Sanskog kantona, Krajišnike, kojih je svaki dan na tom prijelazu puno i vraćaju se u Bosnu i Hercegovinu, koji su naši i donatori, vakifi. I u tom smislu mi, kad se spominje Maljevac, mi ne možemo a ne spomenuti muslimane, džamiju, hodžu, krajinu, sobet, i to je naša identifikacija. Mi bez džamije bismo bili jetimi, a jetim znači siroće. To se od nas očekuje, mi se toga ne sramimo. Mi gdje god dođemo, volonteri koji su jedinstveni u Europi, ovakvih volontera što Maljevac ima u svijetu nema. Gdje god dođemo mi preuzmemo primat. Mi učimo himnu, mi vrlo govorimo, mi nešto dajemo, mi dijelimo. Kod nas je dinamično, oko nas su ljudi. Uvijek imamo nešto za pokloniti, za dati. Posebno našu maljevačku vodu koja je nezaobilazna u različitim prigodama. Posebno evo sada za Ramazan kad mi servisiramo ljude na granici. Budem s nama iftari. Napravili smo nekoliko iftara za nepoznate. A to znači kad nane prave kahvu pa kaže ovaj filđan za treću osobu ako naiđe. I ovaj iftar za osobu koja naiđe. Dakle, bujrum. Da je džamija i ona koja daje, a ne samo traži. Džemat Maljevac nastavlja sa aktivnostima prikupljanja sredstava, pozivajući sve zainteresovane krajišnike, ali i ostale građane Bosne i Hercegovine da podrže izgradnju ovog centra koji simbolizuje zajedništvo i solidarnost vjernika s obje strane granice. Mi smo intenzivirali ovu godinu jer smo na pola puta prikupili smo 900.000 eura vlastitim snagama i sredstvima. Do sada, jedan džemat. Tako da smo jedinstveni. Ono što nam je potrebno jeste još toliko da bismo završili islamski centar. Mi ljudima nudimo, otvarajući ovaj prostor, nudimo mogućnost da budu s nama do kraja. Izazov je. Mir u svijetu je narušen. Želimo biti spona između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Želimo biti spona i put spasa, upravo onaj koji je označavao 1991. godine na Komesarcu iz Bogovolje kad se išlo prema Bosni i Hercegovini, kada se 20.000 Hrvata spasilo na području Cazinske krajine. I sada se udomilo u Hrvatskoj 1000 muslimana u ovom dijelu općina Topusko, Vojnić i Cetingrad, gdje su tamo i živi i mrtvi. Mi imamo svoje mezarje, muslimansko mezarje. I sad sa džamijom dobivamo, dakle, da imamo za svaki nivo prostor u džamiji. Imaćemo i za civilnu zaštitu i za programe gdje ne treba abdest, gdje se ne treba izuvati, dakle, iftar, pogledati kino u džamiji, pogledati predstavu u džamiji, dočekati musafira u džamiji, imati divanhanu, dakle, nešto što zaokuplja svakodnevni život. Predlagao sam da se poljoprivredna sjetva, predavanje o poljoprivrednoj sjetvi održi u džamiji. Zašto? Od mene to džematlije traže. Ja trebam biti i meteorolog, i dimnjačar, i doktor, i profesor, i utješitelj, i psiholog, i tako dalje. 2 puta sam u istom danu imao i vjenčanje i dženazu. I vjenčanje i dženazu. Koje su to oscilacije? Mi to podnosimo. Mi smo sve svoje iskustva uložili i usmjerili ka izgradnji džamije. I ovo će biti reprezentativno i za Bosnu i Hercegovinu. Zato smo i na kapiji i Bosne i Hrvatske i u avliji Europske unije reprezentacije jedne i druge države. Evo mi ovih dana dogovaramo iftar sa načelnicima općina, sa našom županicom koja dođe i kaže kako naša džamija. Valjalo je doći do tog nivoa. Mi smo do sad ulagali u tu ljudsku infrastrukturu. Možemo mi napraviti problem sad, ovog momenta, skršiti ovo sve. Ali zašto narušavati Božji mir? Ovo je mir.
I onome ko narušava mir, mi ne damo. Mi smo graditelji, od nas se to i očekuje. Ako mi nećemo džamiju graditi, tko će drugi? Ako nećemo sad, recite mi kad. I zato jesmo zanimljivi. I ovo je poziv. Mi privamo vakife u iznosu od 1000 eura i uručujemo vakufnamu i to se intenziviralo u mjesecu Ramazanu i izlazimo bilo gdje da nas ljudi pozovu i pozivam Vrle krajišnike, Bužim, Cazin, Bosanska Krupa, Bihać, Napoase, Velika Kladuša, da nam se pridruže iz dijaspore, da se uvakufe. Nekad će doći vrijeme kad mi nećemo moći svoja sredstva negdje uložiti. Ali ovdje je ulog siguran jer mi nemamo bolje institucije na ovom području od džamije. Džamija nam je sve. Mjesec Ramazan je mjesec dobročinstva. Ramazan je dakle prilika da shvatimo poruku od Ibni Umera koji kaže: čovjek neće podići pravu pobožnost sve dok ne razmrsi ono što je zapelo u duši, da se vidi koliko je spremna da se otvori prema dobru, a zatvori prema zlu. I na kraju, koja bi vaša poruka bila? Jedan je naš insan imao problema i došao kod svog duhovnog učitelja, kod efendije. Dogodilo mi se to i to, imaš li savjet? Kaže, pojačaj zikr. On zikrio. Efendija, opet imam problem. Pojačaj. Cijeli dan je bio u zikru. Kaže, zikr dok ne otpadne. Mi nećemo Bogu dosaditi u traženju. I ovaj mjesec Ramazan treba biti mjesec dove. Da ja kao mu'min, vjernik, kako se deklariram, ili većina nas, učim dove za vas, učim dove za drugog, za našeg brata. Najmanje dove za sebe. Jer što je Ramazan? Ogledalo, špiglo između nas treba da zrcali, da postoji naše oči, naše uši, naš jezik posebno, ruke da ne govorim. Moramo to nekako uvesti da to od nas otpadne, kao i ovaj primjer kod ovog čovjeka. Dakle, istrajnost, upornost, Ramazan je tu koji nas učvršćava. Mi kao da nikad čvršći i jači nismo bili. Kad smo izdržali po 19 sati posta, možemo i sada 13. Gledamo one rudare koji se iftare u dubokoj zemlji, kako mi ne bi mogli postati. I ovo je prilika svakome od nas da zaradimo džennet na taj način, darujući drugima, investirajući za Islamski centar u Maljevcu džamiju, a izvršavajući svoju dužnost prema dini islamu. Hvala vam puno.